Yes bari imangiphume stage kaba mfone ucinga ukuthi lisebandleni lika the shoot. So right. Sawubona bhuti kunjani? Ngana kwethu ngiyaphila khamba kanjani? Ngiyakhona mfowethu ngikhona mfowethu hayi. Siyaphila mfowethu. Umphilisi wakathusi lo emsinga amabomvini eGreat Town Scott. Hawu suka madoda ayisaliwa sentombi ukuthi masibasa amathola. Udlula bedlala amadayisi umfalo ngena mawuthi ngasolunda umsunzi uvalile. Zoze uvule ukhismusi sekubuya amasokazi. Kodwa insizwa amadoda. Kunjalo nje. Kodwa mfowethu yazi ngale before nje sibe serious uhluphiswa yini ngangam ngoba yazi kade uyabona kuwo wonke amalokhuzane ama-garage namalokhuzane lezi ndawo lezi zokudla nje kakhulu lezi ama-drive through. Indlela uhluphe ngakhona amahlaya akho ayakhulunywa kakhulu ngawo la elokhuzane ey'nkundleni zokukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana sorry. Mfowethu lapha ufika umuntu uvele ohlezi emdini yamahlaya noma umuntu ohlezi usaliwa kuhlezi kuthiwa kanazi iy'nkinga usaliwa kuthiwa nje kwenzakalani isikhathi esingasaliwa sabantu kahle usithatha kwethu ngiqale ngaba umlandeli kamaskandi ngaba nje umlandeli womculo ngalandela umculo kanti uNkulunkulu ngibekele ukuthi nami ngizocula so ngiyayazi impilo yokuba umlandeli sengiyayazi impilo yokuba i-artist engubukile ama-artist mfowethu ayayincisha injabulo ezihamba emhlabeni umuntu engazajabula so mina ngathi mangena emculweni ngathi angifuni ukukushintsha ukuthi ngosaliwe but ngizorespect umsebenzi wami ngirespect abelungu bami ngoba konke la ngihamba khona akulula uze kuthiwa ngiphoxile mhlawumbe ngingaphoxa phela nami ngumuntu kodwa akulula kuyona impilo yami ukuphoxa so mina ngiyiphilela nje impilo enormal ukuze ngiyazi yonke ihappiness ekhona ngingayincisha angiyivaleli kakhulu ukuthi ngiphila ubu-artist kahle kahle nje ukuphendula umbuzo uduma ngilithwele ekhanda njengemali yomemulo uyazi Saliwe wavele wahlala kuyo ngqondo enkulumo yazi ehostela kade kushenye igenge nje ehlala nawe uSaliwe uyamthola ehostela uyamthola ko14 uthola emkhehlweni uyamthola kulezi ndawo nje kulezi ndawo lezi ephuwa kuzini makuthiwa kunomqomo kodwa futhi nengoma ngizokushayela yona zikhuphuka ibala uSaliwe uyacula udumile kodwa into esinokuthi akukho ukuthi ukhethe indawo uthi mina angisangena ehostela ngoba ngumculi angihlali ko14 angidle emgaqona ngithe ngitheka awela phela ngeke desa khona lo ngoba nakugumculi so izinto ezikhulunywa abantu lesibuka esikhuluma koSaliwe usebantwini ngalendlela ukuthi nje uyifake ebantwini ngalendlela ukuthi uSaliwe kusami ngathi ngikhuluma ngayo bese interview bese interview cabanga ngizophuma ku-interview bese ngibona uQueenland drive ngibona imoto ele uthule awusebonga intombi uSaliwe nayi interview iphela unishaya ulwa and ukhona hayi bo phela welwa ulwa akasifuni hayi uzosithanda lapho ngibuza ngithi uPhutshana nomkhaba wakhe bakithi siyayibrashela la welwa okay mfowethu siyabonga lapho nje mfowethu cha angifisi mfowethu ukuthi umuntu ozemba kwami oyi-artist abe nale peer pressure yokuba i-artist ukuthi kumele mhlambe uzufake impilo uzumoleka imoto zabantu yoshuthe endlini enamabelcon uzushuthe ngifuna umuntu ofika emculweni ongaka-afford angene nayo impilo yakho onga-afford emculweni yes Saliwe uqame manje yabona indaba Saliwe sibone manje mina ngikulandele usacula khona le ngoma ile video yakudala ngisafunda isikole licula lithi lokho ngimbuza umntanami ngithi ifoni yakho yakhala kanti ngimbizela indoda umntanami kanti ngimbizela indoda ezomthatha ihambe naye yebo kusukela lapho Tsheli uSaliwe wazwaqhamuka sekuvela imoto sekuvela ilokhuzana kodwa sikwazi from the beginning ngikini ukuliveza konke nje struggling sakho siyasazi from the beginning kusuka manje uwakhile Saliwe kini uyazama ukuhlanganisa uma wakho ujabule ngisho impilo yakho uyayiveza ngisho wakho uyaveza yonke nje imizamo yakho siyayibona sabalandeli nje kuzobe namhlanje so mfowethu siyayikhanya kakhulu ngento yenzayo nendlela yokuthi awuphumile kuthina abantu ade uphila nabo bashintshile namanje usaphila nabo ade uphila nabo from usa-strugglisha namanje usekubona impilo yakho mfethu isanda ukuba ngconywana noma ngazi ke mfowethu ukuthi kanjani kodwa nje mfowethu impilo yakho sithanda ukukhanya kunoseqala inkosi siyakwazi basiqanisana sekuqaleni mfowethu cha siyakubona kakhulu umehluko mkhulu kakhulu mfowethu sizolwa lokuthandana nolwa impela hayi ngiyabona kule complexion hayi mfowethu senginqamule nje lenkulumo mfowethu ungathini mfowethu kubantu mfowethu abasafisa ukuthi benze into efana nale wenzile noma abasalandela ngemuva kutheni nabo begqame ngendlela ngaphandle kokuzazisa mfowethu umuntu akakholelwe kuyena bese ekholelwe emsebenzini wakhe abantu bazokusupporta njengamanje sekwabalula sekunama-app la uthatha khona ifoni yakho ikukhande celebrate uma ushaye khona okubalekile ukushaya khona kodwa nje abafowethu ababekezele emculweni ke akulula
thina singene kusenzima kakhulu sadayisa ama-CDs njengamanje amakhaseti. yes. So njengamanje mfowethu umfana nje akayimisele udade wethu aqinise epenini engomeni emnandi abantu bazokweseka 100%, bazokweseka abantu. Hayi cha mfowethu siyabonga Sibongani zokubambisana kwenu uNdoni usisi uLokhuzana uGandaganda nonke nje bafethu right bafethu indlela enibambene ngayo bafethu ningawuyeki lo mndeni bafethu muhle siyawuthanda liyakhomba ningayiyeki bafethu. Ngana kwethu ngiyajabula siyabonga. Ngafuna ngibuka isikhathi sakho mfowethu. Hayi siyabonga mfowethu. Baze bakuphazamisa abantu. Hey, izinto zakho.